Ka-Office Terekam Jang Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District harengkat langbat kerihi barok kawai lembat kipat ba na keni kathan kilaraki ke sengilat lut ke bah nyau punyau jang keri India ne ke 77 to Independence Day ha ke rukom ke be isyong kun. Ha keni ke sengi ki ofisar sorkar na kitanat bapher ki ban keleng ke district lembat kipat ba ki layatut Shamadan dom maulum pendeng umyong mairang ban saki keni ke jingraki Independence Day. Ya kalama lairong jongkari ha kani kesngi lawan ban penher da Menteri Ketanat Sports and Youth Affairs ubadeiru aha kejuk kapor UMLA ke Mauthat Rashan Constituency uba Shakliar Wajri ubala betengru ya ke Rashtriya Salute ya ki parade contingent ki bakentup ya ki Tanat Pulit ki NCC ki Scout and Guide bad ya ki kena school. Nakaliang ke sorkar ha kini ke jingraki ke layok ru ban IT ke check bat sanction ya ke loan syaki artli ki blok ki bakentup ya ke Mairang blok bat ya ke Mauthat Rashan blok ke badai na ke bentar ki self help group. Nalor kani layok ru ban sami ki kusnam syaki nong job jang ke march pass bat lepin ipo iping syuk ikani ke sengi de ki program beper ki bakentup ya ki jingshat bagi jingruai na ki kena school. Ciman! Orang gila! Ajar jatuh, Ciman! Umyong Presbyterian Secondary School, Commander Emily Marbanyang, Lieutenant General Sandra Donna Bingo Ishi, and Flag Bearer Daniel God Rani. St. Dominic Xavier School, Commander Riven Sabat Janang, Lagar Bearer Nafi Sabat Walang, Flag Bearer Dafinisha Riyam. Katsauka High Secondary School, Commander Wallace Mubha Marbanyang, Lagar Bearer Leo Maximus Norwood, and Flag Bearer Bakintor Nora. Maria Secondary School, Commander Bankar Chalang Marbanyang, Lagar Bearer Prasham Bodla Marmar, and Flag Bearer Precious Stone Marmar. Sixth amongst the senior category, Northern High Secondary School, Commander Krapuka Sangyang, Lagar Bearer Prishur Lau Jana, Flag Bearer Iba Dandor Jana. Hailing in green, Myra Presbyterian English Secondary School, Commander Willie Donald Lingdo Nongan, Lagar Bearer Ibante Lingdo Nongo, and Flag Bearer Wanam Terhai Kano. Ya kajing yang nanti kebahnya pun dia tulis senam kajing yo ya kajing lalu kali kepor kau kentang kajing no senyang jo kinong ya lalu hawan penbiang ya ke umti kau bakhu di kinong senang kumba lai pun riulak tuli kiing halang kendang tigayo ya ke umpor Ayeng hapo kajal jivan mission. Hadu menta arjar aspal sentulai tuli kisusnong. Layo ibu umbiyeng haman kawai pakawai kalong yeng karban nyos pa saupo artuli kidai kiba pensisa bakidai kisnong hargarjal. Nila plan ru ban pembiang
ia ka Shani Shlong Township. Habis ini berkaitan dengan soil and water conservation. Kajila juni ka ayo bun uslam. Ngidang ia kendu ia ka jingter khang khamtam haki ayam rang selam. But penbek ia kani ka jingye sarkar jala kala ia trilang bat ke Asian Development Bank. Haka project ban perlang haka basna shispa tuli kitab perlang bat kitab kibaret haka leng ke jala. Sisin bala pentrekam ia kan ke project kajaka perlang ka baklan ka bakhen belum kan long nyau spa haktar kaban kentiu ia ka bor perlang jong ka megalaya syaka ar million kilometer ban pentikina ia ka jungdan ka na ka bentak rap ka yang masilang grup nyau jar kilong ying kilayo menteri hapo ka MG NREGS hakasnam arjar atulai atasau hapo ke Menteri Awas Yojana Gramin lalaban penting arja teli kiying hakamang tingkah belajar berkesakar ka temu bansai 1 point khatsan lab teli ying shong hapo ke PMAYG hakasnam ke banwan di self help group lalaban kentiu ya ke yok ke kod baru hakaba airam yikiwe apo ka National Rural Livelihood Mission ka NRLM lakan tiu siaja sanspa hadwaitli KSSG akan kesenam beladar abang ipa sekretariat juga social welfare ke sarkar jela ka angnu penonra ya ka bha kamiat jong kitimman kilong kumi bumdan lok bat kiwe ki kenhun jong ka imlang salang ki bakam duna plan juga health and family welfare kakam kaba khmat jong ka sarkar kalong ban biang kila jing sumar ki bakam bahang ban be ki jing jong ka jing tuna ki doktor ki jaka sumar ka sarkar ka thum ya ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board ka board ka bala ban thum lais pa khandai nyomut ki medical officer tang hapo aku asmi ling ba karukam thungkam ka wajanai bat kabasay lapan bha ye kilat jing sakri hakakwat kakhia lada thang riu jan riu spa nyok putli di village health council hakeleng kajala kini council pindon bentah kaban pen priang ye ka jing tip apeng ki nong song snong ye kilat ajing sumar kibaran hakajala bat ki council kin yo jing kesan kisan ka sarkar Tang haba ikan mau bat pun ko punong ya kinong yalang riuslong jongga district hi utiron sing Sabi ko po na kabenta. First prize senior category March Past Kinshi Higher Secondary School. Big round of applause for these two blocks.